Ir-riforma li titħejja sabiex jiddaħħlu miżuri pożittivi li jżidu r-rappreżentanza tal-mara fil-Parlament sabet l-appoġġ ta' rappreżentanti ta' qdiet internazzjonali. Waqt Business Breakfast li tratta r-riforma dwar l-ugwaljanza tal-ġeneru fil-Parlament, il-konsulent tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa l-Istituzzjonijiet Demokratiċi u l-Jeddijiet tal-Bniedem l-OSCE Ayla Van Halle li ilha taħdem f'dan il-qasam għal 10 snin, qalet li kienet impressjonata bl-istrateġija li nida l-Gvern fil-qasam tal-ugwaljanza li ddeskrivieta bħala preċiża u dettaljata. Hija faħret ukoll l-isforzi li tieħu l-Gvern biex pajjiżna jkollu rappreżentanza iżjed bilanċjata fil-politika u nnotat li l-konsultazzjoni tinvolvi diversi stakeholders differenti. We are very happy that this consultation process is taking place here in Malta, engaging different stakeholders, the government, parliament, women's organizations, advocates, academics. It's an important process in itself. Sodisfazzjon li ġim tenni minn Dr. Fiona Buckley, akademika fl-Università ta' Cork fl-Irlanda. Hija deskriviet li d-dokument ta' konsultazzjoni li nida l-Gvern fl-aħħar xhur bħala wieħed dettaljat u li rikonoxxi l-bżonn ta' ilħna iktar diversi fil-politika Maltija. The consultation document is a very workable document. It's a very realistic document. It's heavy in detail, which is welcome. I think today is a very important day in the sense that there has been a recognition of the need for more women's voices in public and political decision making here in Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.